Sibulisa bonke otata, sibulisa bonke omama, obhuti nosisi nabantwana, ngegama elilodwa likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyafunda ekuseni incwadi kaTimoti wesibili, chapter 1 verse 14. Chapter 4 verse number 1 and 2. Sibese siya chapter 3 first Timoti or second Timoti chapter 3 second. Sizawuthandaza. Phakamisa ingcinga zethu moya.
That is the idea. Wena mdala wezinsuku, wena mfumela likaJesu, wena ndlela, wena qiniso, wena kuphila wethu. Ekuseni Thixo lamandla, size kuwe Thixo. Hallelujah! Size kuwe Hallelujah! Size kuwe Nkulunkulu wethu. Sizewe sana somphefumulo wethu, siyabuza ukhona uphakathi wethu, siyabuza Thixo ukuhlonishwa kwabaZulu, siyabuza uphakathi wethu. Go to
1 verse 14. Skala 14 verse 14, chapter 1 verse 14 ufunde. Siyabe siye ku chapter 4 verse 1 and 2. Sibuye ku chapter 3. Sikhawuleze abathandekayo Yesu uthi embaba sivale inkonzo. Ilondoloze kakuhle. Lonto thina sobabili esiphathisiweyo. Yonke lento uyenze uncedwa umoya. Oyingcwele ohleli kuthi sobabili. uPawulos lo othetha nomfana wakhe. Lonto ehleli kuwe, ehleli kuthi sobabili Timoti, esinikiweyo enhle, yilondoloze kakuhle. Uncedwa umoya oyingcwele ohleli kuthi sobabili. Chapter number 1, 2 Corinthians. Verse number 22. Ngoba abantu mabesamkela uJesu benxolelwa isono, besihlambulula, belisiya ilizwe bekulo. uThixo esezulwini uthumela kwabo bantu umoya oyingcwele, amfake ngaphakathi. Umoya oyingcwele lo xa ikhona efikile kuwe akamane hamba, uhlala kuwe xa ufumene. Lento yokumane sithi makehle, sizama ukuthi makasebenze, makasibonakalise. Ngoba xa isethe wafika kuwe uyahlala. Yiyo le nto uPawulos athi lonto enhle esinikiweyo Timoti, yilondoloze ngomoya, yilondoloze kakuhle, uncedwa ngumoya oyingcwele. Akathi uPawulos osezulwini utohleli kuthi, ngoba umoya oyingcwele kayishile wakubhabhatiza, akamane kodwa kuyahlala. Futhi abaKorinte esibili, chapter 1 verse 22. Uthixo osisimazileyo thina nani, ngokuba asimanye noKristu. uPawulos apha akenzi mahluko phakathi kwebandla naye, akasibalelwa unkolo kunebandla. Kodwa uPawulos uthi thina siyefana nani, sisinyazwe kuThixo thina nani. Futhi osisimazileyo thina nani, ngokuba uThixo asimanye ngoKristu. uThixo ngokwakhe ophinde futhi wasithambisa ngomoya oyingcwele. Lo moya oyingcwele ohleli kuthi. uPawulos uthi eTimoti mfana wami, yilondoloze kakuhle into enhle ehleli kuthi sobabili.
uyabona umoyingcwele uba akanehlelanga abhaptize abantu ahlale ebantwini avelise izipho into ebangela namhlanje kwiintsuku zokugqibela kuvela abantu abazimisa bangumna njengomprofeti emebandleni abebothile ahlale indawo kaJesu kube khona yena othi xa eqala ibandla kuthiwe kuye ngumpostile zonke izinto zenziwa kuye nelungelo lokuphilisa abantu kuye onika abantu intsikelelo ukufeyila abantu kumoyingcwele abantu banamhlanje njengoba ilizwe lunakele kangaka sibulawe ntoba babandla akhonze akaqapheli izipho zikamoyingcwele akazihoya izipho zikamoyingcwele alikho ibandla likaJesu elikabakhona emhlabeni umoyingcwele kabanikanga abantu izipho ngoba uthe uJesu I will build my church uzawulakha njani uJesu ngayifaki imali wabela abantu izipho zakhe funda uthixo sisimasileyo okusimana noKristu ukuba asimanye noKristu uthixo ngokwakhe osiphawule njengoba sihlela nje xa ubhaptizwe kumoyingcwele unophawu ubonwa ngalo uthixo ubonwe ngalo phakathi nokuba ufikisiwe xa umoyingcwele engakubhaptizi wena uyigusa nje engasiwa iba yeyaphi abantu bayafana sehluke kwelilizwe ayikho kushumayela sehluke kwelilizwe ayikho ekhaya nesuti umuntu osindisiweyo wehluka kongasindiswanga ngophawu bonke bayayithula igospel bonke bayayishumayela ivangeli kodwa umahluko phakathi kwethu nabo thina sinophawu Holy Spirit uphawu asisalani deske kufika umoyingcwele singaphakamisa isandla sisonke encaweni enye asizozihloboki deske sizalwe kumoyingcwele ayikho mfundiso zakani uthixo akasalelwa uyasisalela abantu uma besindiswa bephakamisa isandla bethi Yesu siyamamkela ukuba ukhonza kule cawe ndikhonza kuyo umuntu vele afuna ukhonza kule cawe yakhe and ndifuyiswe kuba umuntu efuna ukhonza kule cawe yakhe ndingabi namsebenzi nokuzalwa kwakhe uzawuhlupha umuntu ongazalwanga engayifuni into ephilileyo bathi mnanikhonza kwinto yenyama ndihamba nontatho lenyaniso kodwa engayifumananga inyaniso ukuba phatha igama lethu benzilebe full standards ndifuna ziba uphawu xa isindima yilondoloze ibandla uthi uyilondoloze kumoyingcwele ohleli kuthi uhleli
sichumisa sikhondela kwesiphi sikhangela abangena phansi sibahla abangena phansi siyekona phakathi kwabo bathale behlozi bewesiphi bakhe sifike kumfundisi eShumayeli katakatapha simhle ikhumbi umuntu eShumayeli siyabahla sifika abangena phansi sibahle lekhomekeza ebazokuhlola abantu abahamba nenyaniso nabasenzisayo umoya kuye emhlabeni osihlolayo. Aseshumi ngokucima sehluka kumoya kuye oshabelele kwalisiwe uyafakala oshabelele lefesele mnandi ngoba khona umntwana besiphawu wegama ilonto enhle esiphiweyo yilondoloze kakuhle ukucentwa kumoya ngcwele ohleli muthi igqibele fesibosas owasiphawulayo wasithambisa ngomoya ngcwele ibala umoya ngcwele kodwa umoya ngcwele kodwa wasisiqinisekiso sezinto ezizayo ukuthi noma ubomi bungaguquka isimo sikuhambele kakubi ngekudingwe endleleni futhi ngekukhanyele uThixo ngoba kukhona izinto othenjiswa zona amehlo akho ayedlula kwimesi yobomi umoya ngcwele uqabelise lapha kwemeko phila phansi kwayo aqinisekise ngoba izinto uThixo azithethileyo ziyeza emhlabeni phila nje bathi abantu isuka likuthi likhona utsho njani lilento esisuke layiphikwayo bathi abantu noYesu lasenamandla uthi usenamandla bathi utsho njani ngoba kuphili bantu iziqwala zingena zinjalo bangena bagula kuwe ubasuka isibephume benjalo uthi kodwa likhona utsho ngatholi khona into eseyisuka kuye yafakwa kuye usisiqinisekiso sisiqinisekiso likhona lokuphalabusa endleleni abantu baphalabuze nawe kodwa nawuthole yena uhlala njalo uqinisekile unoma kunje kodwa sidlula kwesisimo ukhondawe ngcono siyakuyo sekukhona into edepositiweyo yaphaya moya ngcwele wenza ube ne-confidence satanaza osisiqinisekiso sezinto ezizayo sibuyele efesini 2 Timoti satanaza nantiyana yilibona esinikiweyo sobabili yilondoloze kakuhle edwa umoya wengcwele ungayami kakhulu ebantwini uyame kumoya ngcwele isalvation ayaziwa ngabantu yaziwa kumoya ngcwele
lento ufike kuyo abantu abayazi yaziwa ngumoya oyingcwele. Amen. Ungayami kakhulu ebantwini, uyame kumoya oyingcwele. Sinomuntu esimnikiweyo osuke ezulwini oyazi kakuhle lento oyifumeneyo, wazi nexabiso lalento efike kuwe. Wena ungakayazi lento efakwe kuwe, kodwa xa ufumene umoya oyingcwele ahlale kuwe, uzakwazisa ixabiso lalento ofakwe. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Le ndaba ifana nesikhathekazi, ifana nesikhathi. Umoya oyingcwele, ibandla lifana noRebeka, uJesu ufana noEsaka, Abraham ufana nobawo wethu osemazweni. Abraham wathi before akhuphe, wathi ngithembise ngeke umkhangele umfazi kwintombi zamaKhanani nyana, awubuyele ekhaya uyomkhangela khona. IBhayibheli wakhumbula wesa isigaba sakhumbula amazwi kaAbraham, sahamba sabheka khona sayofunela uEsaka umfazi. Umoya oyingcwele ufana nesikhathi esithunywe nezansi emhlabeni ukuze umlunguze umakoti kaJesu. Rebeka wayengamazi uEsaka, wahlangana nesikhathi. Isikhathi sasimazi uEsaka, kodwa Rebeka wayengamazi uEsaka. uJesu thina sihlangene naye sikamkhulu, kodwa umoya oyingcwele yena uhleli naye uJesu bayazana. Uphando lokuba simphande uYesu lixhomekeke kumoya oyingcwele. Incwadi yamaRoma chapter 5 xa ufunda ithi uphando lukaThixo luthululelwe ezinhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele. Ngamanye amagama abantu basiphakamisa izandla, basihluleke endleleni, baphatha izinto zelizwe apho bavela khona, bezalwa sisipiriti sendawo aphumauso, ngoba bengekasitholi isipiriti sale ndawo abaya kuyo. Lesi zinto ukuzenza kumoya wehlabathi, ukuze ulithande izulu kufuneka kufake umoya wasezulwini, ibe kumoya oluphathisa izulu ongalazini, ibe kumoya oluphathisa uJesu ongabafiyo, ibe kumoya olufundisa izinto zaphezulu, ibe kumoya waphezulu. Abantu endaweni yokuthula eluthambeni lukaThixo abakhulu bakhula kwele ndawo. Abantu abangamthola umoya oyingcwele bangakubulalela indawo, kodwa bengakubulalela uYesu. Abantu abangena umoya oyingcwele abafuni uthethe kakubi ngegama lendawo, abanendaba nokuthula uYesu, badifende indawo. Yibona isizathu salokho, indawo yasemhlabeni inomoya omhlaba. Ngoba abantu bendawo bayakhonza beshumayela idwala, kodwa bahlukana. Bonke bathi baya ezulwini, kodwa befana. But the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, ihlala kwabasindisiweyo. Asibise lonke indawo, asibise lonke ukwakha izindlu zendawo, asibise lonke ukuzokwenza ezinye indawo. Senele indawo emhlabeni, kodwa thina sifela kuJesu, sifela kukhulu kanye kukaThixo.
funeka ungenwe ngumoya kaThixo. Siyathandaza imali bakhona ukuze uphathe izinto zikaThixo ufuneke wena ungenwe ngumoya kaThixo. Umoya kaThixo uzaphandisa uThixo, uzaphandisa into zikaThixo, uzakwenza uzinqabe izinto ezikwenza uxabane noThixo ngoba uyamthanda uThixo. Uthando lukaThixo alukhuliswa ngokuya njalo endaweni, lukhuliswa ngumoya ingcwele. Xa ukhonza umoya ingcwele engekho endaweni yakho abantu abaphume ebuntwini. Funda isithandazo chapter 4 sekuyavala. Timoti wesibili khawuleza. Ndiyabuyala phambi noYesu Kristu Yesu Kristu. ozawugweba abahleliyo Yesu uzawugweba abahleliyo nabafileyo. ndiyabuyala phambi uTimoti uyayalwa. uPawulos usensukwini zakhe zokugcina uprofetha iintsuku zikaTimoti ezizayo. Ndimfana lingcono eli lam ixesha kunelakho, kodwa Timoti uyilondoloze kakuhle into eziyinikiweyo sobaba. Uncedwa ngamandla kaThixo. Yaqondisa emehlweni kaThixo nasemehlweni omsindisi wethu Yesu. Funda Ndiyabuyala koThixo uyala phambi koThixo. noYesu Kristu Uyala phambi kwabantu, phambi koThixo nakuYesu Kristu. ozawugweba abahleliyo Yena uzawugweba abahleliyo nabafileyo. abafileyo. Xa afikayo Xa esiza ezawulanda Timoti, uncede mfoka babo lushumayele uthando. zingisa uluvakaliso Zingisa Timoti lishumayele. Igama elithi zingisa litsho ukuthi kuqela lishumayele njalo njalo. Funda shumayela udaba emabandleni. zingisa uluvakaliso Bazalwane singisa uluvakaliso. amathuba alungileyo Amathuba alungileyo nafaneleyo nangamathuba axakileyo. aqononondisa abantu Qonondisa abantu. ukhalipha Khalipha kafuneka ukhalipha. Ubakhuthaza. ufundisa ngomoya Timoti ufundise ngomonde. Yesixesha Timoti. Abantu aba bangeneliswa koko. Imfundiso emsulwa. Kaloku yenza uzigade nawe Timoti. Ingakulahleli le nto ziphathiswe. Uncedwa ngumoya ingcwele. Funda. Isithetha abantu bangeneliswa koko. Imfundiso emsulwa. Ithi bawulandela iingqiqo zabo. Bakhangela befundisa abantu abazafundisa into abazithandayo.
uyiqinile into ungasingabi sindaba kodwa ulahlekelwe yena. Chapter 3 because I said that now without the Holy Spirit ayikho akekho umshumayeli ozoshumayela ngexesha lakho Timoti. Akekho umuntu Timoti ozoba nesibindi sokuma kwexesha elizayo Timoti. Chapter 3 verse 1. Leli kanjani prophet wako Paul and prophet of Timoti wali prophet Latin. Koku moyingcwele wehlile kodwa njengoba ekhala nje akazilibalanga. Mine is Popot. Wehla umoyingcwele angakho angayilibali nesuta yekile. Yeah, Thixo wami. Lana phansi 1.5. iBhayibheli ithi bayoba ngabathandi beziko. Awuthi bekhona enkonzweni kodwa athi kayisehla basigade angehli basehlazi. Lo muntu olilayo ngabili kulila kwabantu ngoba abantu bazigcinile inyembezi. Yafuna ukuthi ukusebenza kodwa isipho bazibanga. Siyathanda sikhawuleze nkosikazi kwakhawuleze kufunda verse 3. Abantu abazoba ngabathandi bezipho zabo. Okwesibili bayothanda imali. Bayokuzigwagwisa. Abantu bayoba ngozwi nabo. Abantu bazonyelisa. Bangabathobela abantu abadala. Imani abantu bathetha ngabo Pawulos bazobe besendlini kaThixo. Akathethi ngehlabathi. Abantu abangenambeko, bantu abangamaziyo umuntu omdala, befutha kodwa bengamazi umuntu omdala. Bethetha into abayithandayo, bengabiyekanga uprofeta kodwa bengenambeko. Sincedeke Nkosi. Pawulos uthetha nebandla likaTimoti azawulikhokhela yena. Jonga Timoti, wena uzincede ngokulondoloza into entle ngomoya oyingcwele. Abantu abaninzi bayishiyile inyaniso bathetha izinto ezithandwa ngabantu bezama ukufitha
ungcono uhambe wedwa kunawuthengisa umphefumulo wakho. Siyathandaza. Qhubeka nale vesi Nkosikazi. Bayabanga abathandi bemali ezigwagwisa engeyoswelanga bayakunyeni bangathobeli basa naxa ubenzela izinto abazobulela abanambulelo echasa abawuqulo kuwo hamba qhubeka Nkosikazi. Bengena abantu kodwa apha kubo akho umuntu. Timoti uzawushumayela kwezo ntlobo zabantu. Ukuba umoya ngcwele awunayo kwenzakala wena, kufa wena, ubulawa ngabantu ngenxa yoba uphumile ngoHoly Spirit. Shumayela nje hamba bengena muntu okwesibili bengaxoleli bunyathelo bambatha ungena engcwabeni ekhonza engena amaxesha akho Timoti gcisa khaliphe funda behleba ayakuba nengcwambu abantu bezindlobongela into elungileyo abazoyifuna yona abangazi abantu abafane benze nje benekazi ayaphanisiyo awufumaneka kuzo zonke iipati zomhlaba bethanda iziyolo kunothixo wabo. Moya ingcwele xa ingekho ngabantu ezabashumayeza amathini bakukho ibhati ekhona sawusibabone manje awuhlanga uthi yawuphela ubhati le abaye manje bamthanda bathanda iziyolo bephakathi bebonakala unqulwa ngathi balamkele bafake isuti notayi bahle kodwa bayawakhanyela amandla kaThixo. Awuvuka Thixo phakathi kwethu. Funda Nkosikazi bese wena Timoti hlukana nabo bantu, hlukana nabo bantu. Hlukana nabantu abanjalo bathanda iziyolo kunothixo. We need the Holy Spirit, Master. Sidinga umoya ngcwele. Sibuyele emabandleni. Awumthengi umuntu ongabhaptizwanga. Ngambali njengelungu lenyama. Ibandla lakhiwa ngumoya ngcwele ngezipho zakhe. Intshumayelo befundisa abantu amavesi amaninzi soza mncede umuntu kodwa umoya ngcwele ohlula inhliziyo zabantu. Moya ngcwele
funeka simlilele ibandla xa ingekho ngwengcwele alikho kwenzuko esizayo sosedinga yena. Abantu abayivi bayibili bakhala nomzuzu khona bawuhlala esithweni bebezenza. Sidinga umwengcwele othi xa ekufumene into kanti ikuhle unyaka wonke ikutshintshe uthi ngeke ndibasabuyela kulanda. Siyathandaza umoya ingcwele uyongalondoloza into oyibhathisiweyo. Umoya ingcwele uyongakugcina ingcwele. Umoya ingcwele uyongakwenza woyikele ubasentla. Umoya ingcwele uyongakwenza ubalekele ihlabathi. Sidinga yena makoma. Masibeke inyawo sawuthandaza. Sibeke inyawo sawuthandaza. Sibeke inyawo sawuthandaza. Yena yedwa owathunyelwa njengesiqinisekiso sezinto uThixo asithembise ngazo. Hayi ngekho phakathi kwethu sihamba sodwa, singalinyazwa, singabulawa, singakhutshwa lento emnandi esayifumanayo, singalahlekelwa ubuhlobo bethu noThixo. Mvumele ebomini bakho ngcwele asebenze. Wena umbaptiziweyo hlala uthandaza. Ngicela sibonakalise ngcwele, sibonakalise moya ngcwele, ngoba xa umoya ngcwele ehleli kuwe awenele nje bahlale. Ngicele asibonakalise, umcele, umthobele, umve, ngoba uyathetha umoya ngcwele. Umoya ngcwele unengqondo, umoya ngcwele unenhlebe, umoya ngcwele unamehlo, umoya ngcwele unempumulo, uyasensa umoya ngcwele, unezinto azibonayo ongaziboniyo. Xa umvumela uthi Nkosi ndincede moya ngcwele. Siphakamise izandla zethu phezulu sonke sizawuthandaza. Elowo nalowo xa sigoduka athi moya ngcwele ndisize.